Tutulan kukang ganati umbirateya ku dunia, gusto kaulolan yan kukubur. Tutulan kukang ganati umbirateya ku dunia, gusto kaulolan yan kukubur. Innal abdal mu'mina idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah mataan suripin amiratya na amay ka katapad sukang ganatinian ku dunia gusto kasanguranian ku alungan amawri nazala ilayhi malaikatun minas sama'i biyadul huju tumurun kanian sa mga malaika akipa kapupuun sa langit at tumitim nagsumanga buntaliran kaanna hujuhahum syams mataan aya kasasay baratan o mga buntaliran na isanu alungan ma'ahum kafanun min akfanil jannah na maawid siran sa kapan apid ko mga kapan ku surga wa hanutun min hanutil jannah nagukakamutan apuun ku surga hatta yajlisu minhu maddal basar taman sa muntod siran sa ubay niyan sa taman akalambit na sampayan o kailay thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi uriyan yan napakataling umon sa malakul maut taman sa muntod ko umbun-umbunan ulo niyan fayaqul ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan napeterun niya na hay niyawa asuti na liyo ka sarila apuun ko Allah o kasuswatian qala fatakhruju tasilu kama tasilu alqutratu fi as-siqa fayakhudhuha na lumyo sa lagid o kapupagigis suig igira at yagu a inudud ko tagwa isaig na tangan niyan fa idha akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'in na anday katanganan niyanun na diiran din butawanan ko tangan yan asa prakmata hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dhalika al-kafan wa fi dhalika al-hanut taman sa tangan niran nakapanan niran nagukakamutan niran wa yakhruju minha ka'atyabi nafhatin bis wujidat ala wajhi al-ard nalumyusun yawan yan sa lagi dukamutu kasturi asumupot ko gilupa fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in min al-mala'ikah illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib ipamanikiran sunyawan yan nadaasagdaniran akatitimuan ko mga malaika inunta na ayamat teruiran na anto na ang kanan anyawa amya kamutmut fayaqulun fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya nateruniran asipulan awata ipulan italo iranun su pinaka mapya ko mga ngaranian asu ipambutu iranun sa dunia so mga galbakyan na mga pipi ay pambutuiran sa dunia hatta yantahu biha ila as-sama'i ad-dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum taman sa mapupusiran ko paganay alangit sa dunia na mamanganisiran sa angin sa kalkairanun kanyan nalakaan siran fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha hatta yuntaha bihi ila as-sama'i as-sabi'ah natitikay niyan sa kanyan kulang wanalangit amakararani siranun tamang kutunduga alangit taman sa mapupusiran su ikapitwa langit fayaqulu Allahu azza wa jal uktubu kitab abdi fi alliyin napataruun wallah as-surat niyo su kitab o uripun ko si ikurumpna o ikapitwa lapis alangit wa a'iduhu ila al-ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra gupaka kasuyan yus kanyan kulupa kamataan asakan na inadeng kusiran apuun kubuda narunakan siran pakandudan nagurunakan siran pakambuta puruman qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan fayujlisanihi fayakulani lahu bitiruyan apakandudun sunyawan yan kulawasyan na makataling umon sudu ang malaika napakauntod niran skanian napatiru niranun man rabbuk antaykad na naka fayakul rabbi Allah natiruun yan aayakad ng kunasu Allah fayakulani lahu ma dinuk natiruun niranun na antunay agamang ka fayakul dini al-islam napatiruun yan aaya agamaku nasu islam fayakulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum napatiruun niranun aanto na asumama asyugurkan fayakul huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam napatiruun yan askanian susugu Allah fayakulani lahu ma ilmuk napatiruun niranun na antunay ukita kaya tukawing kaun fayakul qara'tu kitab Allah faamantu bihi wasaddaqt napatiruun yan abiati akan su kitab Allah napirati ako nagupyangin benarakan fayunadi munadim fis sama na manawatawag su panawatawag kulangit
ang sadaka abdi fa'afrishuhu minal jannah. Mipatiis sa uripang ko, nasanggay niyos kanyan, serum penaian puun ku surga. Nagupakan ditaran niyos kanyan puun kun ditaran ku surga. Qala fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Pitero yan, makatalingamon puun ku kedekaan yan arom penaian asuti napakaluwagan sa kuburian. Sa taman sa kalambitas sampayan ko ilainian. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab, tayyibur riyah. Itero iyan, agu makatalingamon sumama amataid, amatanus inditer nagunsuti isapot. Fayaqul abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Napatero niyan, apaka pipiang ka aginawang ka sabab sa suip pa kapi aginawang ka iman tu agawi aso biyaluin ka inibagayin ka apasad. Fayaqulu lahu man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Napatero niya nun antaw aka asubuntal ka na makatatalon sa mapia. Payakul ana amaluko salih. Napatero niya na sakin su amal ka mapia. Napakikilangon su kadarpaan niya sa ikusurga. Natero niyan Rabbi aqimis sa'a. Haykad nang ko natalingumaan ka dan su bangkit. Mga uripan wallah, yang utwa matanus amata idamama na gyutus su amal ka. Gyutus su sambayang ka, gusto puasang ka, gusto na'y haji ka. Gusto sadakang ka, gusto kaya sugu ka sa mapya, na gusto kaya sa parka sa marata. Ulangwan api susun asimba ku Allah, aikasuswatu Allah, aping galabak ka, amaikas ka, nakawasa ka, abaras sadaka ka, na malakay pangaling gagaw na gupangalim mo ku mga miskin, gusto mga pobre, na pambaloyer ka uto, kukubur ka, apakataling umar ka, amiyak ka tiitiid, amama.